Jantung dia, jantung berdetak. Dia mesti jantung kena gede-gede. Jantung dulu, lepas tu darah. Jantung tak mengalir. So maybe for this, what I can see is like at the beginning of the song, maybe you're dancing with someone, and then menari dah habis, orang tu belacau, kau rasa empty, alone, and you sing the song. And then lepas tu baru datang I Come With A Ticket, and then lepas tu baru janganlah apa sedih sangat kan, emo sangat kan. Okay, that's the story. Opening tu kita kena ada macam lagu Satu latihan telah diadakan antara Aish dan penasihat vokalnya Mark Adam. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mana? Ya saya. Kurang sihat lah sikit. Agak merah lah. Ada throat infection. Betul. Minggu ni saya ada show rehat tu. Boleh ke kalau saya nak praktis malam tu? Boleh, tapi tak boleh stress sangat. Maknanya just for few hours, tak boleh over stress. Bagaimana ku nanti bila kau tak ada sisi, yang ku ada hanya kamu saja. Lagu ni aku rasa kena tarik, aku rasa tak larat, jangan push lah kan. Kalau hang push gila pun satki sandih hancur.